Revolucija koja će unaprijediti gospodarstvo s obje strane Atlantika ili sporazum koji će smanjiti prava radnika i kompanijama omogućiti ekstra profit. Ovisi o kutu gledanja, ali i ishodu pregovora koji su počeli još 2013. Tada je utvrđeno da bi koristi za Europsku uniju trebale biti oko 119 milijardi eura godišnje od povećanja trgovine ukoliko se ovako jedan trgovinski sporazum sklopi. Međutim, da će većinu od toga profitirati zapravo velike države članice koje zapravo interesantno su dosta zabrinute zbog potpisivanja tog istog sporazuma, a da će se zapravo najlošije odraziti na manje države članice. Ovdje se radi o, po meni, civilizacijskom projektu, a svjesni smo da taj projekt ima i svoje dobre i manje dobre strane. Prednosti bi trebale biti jeftinije poslovanje, smanjivanje carina, ukidanje administrativnih zapreka. To su nove izvozne niše i u tom smislu američko tržište je naravno kao najjača ekonomija i kao tržište sa najvećom mogućnošću apsorpcije izuzetno interesantno. Sporazumom bi se trebala ujednačiti i prava radnika. Kako su ona mnogo veća u Europi, sindikati se pribojavaju da će radnici izvući kraći kraj. Jasno je da se time multinacionalne kompanije, njihova snaga, njihovi interesi stavljaju iznad interesa država, iznad interesa naroda. Sve se podređuje samo što većoj zaradi. TTIP nije brak s SAD-om, to je trgovinski sporazum. Europa je jaka poput SAD-a i sposobni smo baš kao i oni žestoko braniti svoje interese u pregovorima. Mnogo je polemike i oko hrane i pića. Protivnici sporazuma kažu da će neoznačeni američki genetički modificirani proizvodi preplaviti europsko tržište. Nesuglasice postoje u vezi s time kako iz primjerice piletine odstraniti štetne organizme. Europa se koristi vrućim zrakom, a Amerika klorom. Amerikanci smatraju da naš vrući zrak naprosto nije dovoljan i da ne očisti dovoljno tu piletinu, a mi znamo da je klor otrovan. Kako će sve ovo utjecati na Hrvatsku? Premali smo, kažu analitičari, da bismo imali veći utjecaj na donošenje odluka. Mi možemo samo sjediti u našoj fotelji i čekati da se veliki dečki dogovore, a mi ćemo onda uletiti tamo i nuditi svoje proizvode. Pregovori koje vode veliki dečki o sporazumu i koji je još obavijen velom tajni, zasad teku sporije od očekivanog. Prvotni plan bio je donošenje sporazuma još prošle godine, a sada se neslužbeno spominje 2017.